kewijakan dina membahasa Bali sani kemargiang ring mekudang-kudang pemerintahan swasta wiadin sekolah kuturek sain pinaka pengupaya sajeroning lestariang budaya Bali pemekas bahasa Bali. Ya diastun sapunika kewijakan puniki kuturek sain durung memargi becik. Akademisi sanetaler pinaka praktisi bahasa Bali Wayan Sugita ngajiang becik kawijakan pemerintah risejeroning lestariang budaya Bali pemekas bahasa Bali melarapan antuk dina membahasa Bali. Manut Wayan Sugita wiwilan kerama Bali nenten akeh nganggen bahasa Bali nenten sangkaning tunas membahasa Bali nanging pikayun kerama Bali sejeroning mebaos nganggen bahasa Bali kantun nenga-nenga. Kawijakan pemerintah puniki mejanten pinaka kawijakan sane dahat becik risejeroning nitenin saha ngewardiang bahasa Bali mangdes tata rajek kantos ring kepungkur wekas. Baos Bali sane kantun mecampuh sareng bahasa Indonesia mejanten nenten iwang sane pinih membuat bahasa Bali kantun kanggen ring pesia karanan wiadin pagubugan kerama Bali. Sugita nureksain yening kewijakan dina membahasa Bali patut kemangga lain angga sani medue amongan nyelehin pemargin kewijakan puniki. Mawinan sayuakti mepikoleh. Wenten paos wacana kabiasa punika kemauan kantos mangkin rasa anggian durung memargi becik. Tapi mawinan santukan yen kadi paos Bali ini pikayun semedon Bali sejeroning membaos Bali ini ke kantun nengen-nengen yen baksa mesiantian kantun ragu. Agung Wiraputra pinaka mahasiswa bahasa Bali ngowahin bahasa Bali kewentenanipun dahat membuat ring kauripan kerama Bali santukan taler pinaka penyokong utama budaya Bali. Kerama Bali mejanten sampun sepatutnya newikan membahasa Bali pinaka cihna dados kerama Bali. Napi malih pemargin agama ring Bali taler nenten preside lempas saking bahasa Bali. Ring sejeroning bahasa Bali wenten pengukuhan budaya ke bawah nika sane mawinan hari berbahasa Bali ring sejeroning kramo Bali ring sejeroning wong Bali punika pinih-pinih membuat pisan. Widiantana miwah Agung Santika